bet woi. Boleh. Nampak bawa balik. Itulah salah Ancen. Cewek lah siap main ni lah. Depan kamera dah. Tapi masuk lah. Hari depan kamera saja. Halang video dan. Awak main seorang nak buat. Ada. Ya, hampir lah. Dawa punya cara. Welcome back to my channel. Minang Sport. Lihat tahu dia apa ke? Itu di limpiang ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.